Reka mbasuze cyane ndetse mbahe ikaze abakunzi b'amakuru mashya Press tugarutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tugiye kubabwira by'umwihariko ku makuru avuga ko ingabo z'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'imitwe bafatanya bagabye ibitero ku birindiro bya AFC-M23 mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'ibindi bya MLDP twirwaneho mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, bikaba byatwaye ubuzima bw'abasivile abandi benshi cyane bagakomereka. Nanone kandi turi buze kugaruka ku rubanza rukomeye cyane, aho amakuru avuga ko urukiko rwa gisirikare rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rwakatiye igihano cy'urupfu umukoloneli wahamijwe uruhare mu iyicwa ry'impuguke ebyiri z'umuryango w'abibumbye. Bidatinze rero, reka duhere ku ibitero bikomeye cyane byagabwe n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho amakuru avuga ko ibitero byagabwe kuva mu gicuku cyo kuri uwa 9 ubwo ni mu ijoro ryakeye, hifashishijwe drone zirimo izo mu bwoko bwa KT-9 n'intwaro ziremereye cyane. Nyuma y'amasaha make MLDP twirwaneho yari imaze ifashe centre ya Mikenke iri muri komine ya Minembwe. Nk'uko umuvugizi w'ihuriro rya AFC-M23 Lawrence Kanyuka abitangaza, yatangaje ko ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zarashe muri centre ya Gasenyi muri teritwari ya Masisi, zikica umukecuru w'imyaka 80 ndetse n'umuhungu w'imyaka 13, gakomereka abantu benshi cyane ndetse umudugudu wose urasahurwa n'izi ngabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu muvugizi wa AFC-M23 Lawrence Kanyuka yasobanuye ko no mu rukerera rw'uyu munsi ingabo za leta ya Kinshasa zakajije ibitero mu bice byo muri Minembwe birimo Gakenke, Bidegu, Rugezi ndetse na Mikenke hifashishijwe intwaro ziremereye. Abasirikare barwanira ku butaka na drone z'ubwiyahuzi cyangwa se drone za kamikazi, zimwe ziturikana n'ibisasu ziba zikoreye. Colonel Fidel Rugabo uri mu bofisiye bakuru muri MLDP twirwaneho yatangaje ko agace ka Karingi nako karashwe mu rukerera, yongeraho ko ingabo zabo zikomeje kwirwanaho aho mwanzi arimo aharabonera isomo rikomeye cyane. Mbega izi ngabo za twirwaneho zikaba zirimo kugerageza kwihagararaho cyane imbere y'izi zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. AFC-M23 yatangaje ko mu gihe ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zikomeje kugaba ibitero ku basivili, nayo yiyemeje kubarwanira no kurinda imitungo yabo ikoresheje imbaraga zose ifite, nubwo bwose iba itabasha kugira ngo ikumire ibitero 100%, ariko ikaba ikomeje gusezeranya abaturage ko izagerageza mu bushobozi bwose ifite ikabarinda. Tugarutse rero ku makuru y'urubanza rwarangiye umukoloneli akatiwe igihano cy'urupfu, amakuru arabanza tuganishe mu rubanza rwa mbere rwabaye mu mwaka wa 2022, aho uwitwa Colonel Jean de Dieu Mambweni yakatiwe igifungo cy'imyaka 10 azira kudatabara abantu bari mu kaga no kutubahiriza amabwiriza yari yahawe n'abakuru, mbega n'abari bamukuriye bamuhaga amabwiriza ku rugamba barimo. Ubushinjacyaha bwa gisirikare bwajuririye icyo cyemezo, bavuga ko yari afite uruhare rukomeye kurushaho no muri ibyo bikorwa byo kugaba ibitero ku basivile ndetse no kwica bamwe mu mpuguke z'umuryango w'abibumbye bakoreraga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Urukiko rukuru rwa gisirikare rw'i Kinshasa rwanzuye ko uyu Colonel Mambweni hamwe n'ibyaha by'intambara ndetse no kwica abantu, kubera ko yari mu bateguye kandi bayoboye iyicwa ry'izo mpuguke, maze rugahita rumukatira n'igihano cyo gupfa cyangwa se igihano cy'urupfu. Ubusanzwe Kongo ntiyigeze ishyira mu bikorwa igihano cy'urupfu kuva mu mwaka wa 2003, bivuze ko mu bikorwa icyo gihano gihinduka igifungo cya burundu. Mbega uwahamijwe igihano cy'urupfu wese yakatirwaga burundu agafungwa ubuzima bwe bwose. Gusa nanone impuguke z'umuryango w'abibumbye zishwe zirimo Zaidi Katarani wari ufite ubwenegihugu bwa Sweden ndetse na Chili, ndetse na Michael Chap wari umunyamerika, bakoraga iperereza ku bwicanyi bwakorewe abantu benshi cyane muri Kasai. Akaba ari byo bitero byagejeje ku kuba uyu Mambweni yakatiwe igihano cy'urupfu. Ku wa 12 Werurwe umwaka wa 2017 nibwo abarwanyi bo mu mutwe wa Kamwina Sapu babarasiye hafi y'ahitwa Moyo Musira
imirambo yabo iboneka nyuma y'iminsi 16. Urubanza kandi rw'ubujurire rwahamije abarenga 54 ibyaha by'intambara n'ubwicanyi bahabwa igihano cy'urupfu ugereranyije na 49 bari bakatiwe iki gihano mu rwego rwa mbere. Mushiki wa Catalani yitwa Elizabeth Mosby yabwiye ikinyamakuru Reuters ko bashimiye icyemezo cy'urukiko cyemeje ko habaye umugambi umubisha wo kubica, mbega wo kwica izo mpuguke z'umuryango w'abibumbye. Aho mu magambo ye yagize ati ibi birerekana ko Zaidi na Michael batari abantu baguye mu bitero by'ubugizi bwa nabi cyangwa se ibitero by'akajagari gusa. Akaba rero yagaragaje ko yashimye cyane iki cyemezo cy'urukiko rukuru rwa gisirikare rwa Kinshasa kuba rwongeye guha agaciro ubuzima bw'izi mpuguke z'umuryango w'abibumbye kugira ngo mbega ubutabera butangwe aba bantu bakoze ibi byaha byo kwica izi mpuguke babe bakanirwa urubakwiye. Kanda subscribe twongere gusubira mu zindi nkuru.